और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ministry of Development of Northeastern Region Jangka Sorkar Pedeng kala Jingïarap Pisa kabakot iway point kena pulai Klur tingka syakin drud ligi Seiñ ki bikin thop ke Seiñ mukla yalong tuber muthlong sok kimpor bakong wasan cermang ya kanila pentip du convener jangka bedin clam joint committee uba prangki pale haka azre unai lar arajar arpusan bat lingba kaniga Pisa ula pentip bagi santli gerak klashna yaki VIP gallery Kemuthlong kelajit benshna ya ke cultural hall kayalong kelashna ya ke surok dobilan ke bejrong shispa mitar ke baka cermang kelashna ke kenro banyada ya ke cultural hall naloka tahu le pentip ru ba yakini jingshna on supply do menteri khana ka dona u Dr. Sukanta Majumdar haka bedin klam jonggerai mukla ke bansalong haka lep wait kunai lar arajar arpusan ini liang yang bedin klam joint committee yang di Indru Seiñ kuah penting pagba wa Dr. Sukanta Majumdar woman minister kena yang Ministry of Donor kemudian jeng putusnya bhangi wan saki ya ga bearing klam woman hamukla aga lebawitrik berangka arpa hosan kamu chilges harta isi kini tak kesin punungkong wa union minister wan yu sakilang ya dari klam ha ki tenat ko MH nong mo rural area yu jwa de wan menchwa la arut ki union minister yuluti daga jingwan yung new minister wan buram yang ga Ministry of Donor yuluti wa ganiga kubor daulai ga ha ki nong chong yang ga West Bengal, lauju di nong West Bengal wa Hameklia Gamali Festival, yuluti wa kaniga jingwan yang ekbar ga ya ginong chomchonong yang ka state West Bengal, yoptip ki wan Hameklia Hyper wa kiber bering klam lani ki wa kino ki festival ki chatukra ni tai ko ha liang ha chadar nang telang mo ini kalian yang Indru Raij da house namo wan da perchang kami ya kalendar yang ki festival apa dilom jantia kenang mo ki turis wa open man ki festival yang man ki cultural tourism promote ka cultural tourism ये सरकार में कल्याण पार्टी वो प्रमोट को ये फेस्टिवल में कम बेरिंग क्लम छासुकरा तरतर हाँ की टूरिस्ट जो टिप की वन पाइप या कल्चर में ते युवा खादु को ओपन टिप ले वा नगलियांग ई द रिक्वेस्ट यो मिनिस्टर ऑफ स्टेट Negeri dulu hijau ipor hak tagasni ya ki cultural infrastructure ki wada yo sanction ina ka North Eastern Council ko emang po yang Ministry of Donor ko pak do Dr. Sukanta Majumdar ya gani ki project da yo ikam wa sikror kendi pau lelang engka tapi to bagani ka scheme bo yo ina ga North Eastern Council Dia ek sanction gua cikuru punya pau lelang. Tenaga ni santli gerai kecina ki ya ga VIP gallery. Kemudian budget gua ya ga community hall. Ayo to cultural hall. Community hall. Kerja paisa gua pelai na lor yang ga VIP gallery. Kami halam dah cina cispa mitar dengan ya ga CC road na ya ga cemented road apa cermang cina ya ga RCC wall yo waging ada ya ga cultural hall ni gobo ni maksimum paisa dah lain hai cina ya ga VIP kam public gallery
đang em ki bening klam ki wadang sa hau ni banai de jembut ki para dekat ki kamtam ki presiden yang ki sekat presiden yang dulu senjata ini aku agu ke buat lewa akan nyata tadi banai August apa urusan dah ke bening klam haga hayalong haga fratarik banai August apa urusan dah man ke bening klam ko garai mutlong khadbu tadi benau pra arpa rosan kepada klam dauman gua sok kompor da company bah kalipawi tadi benai agos sedem arpa rosan da kepada klam mukla Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 20,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 4,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 4,000 seneng pinyo tang san 4,000 tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100 san pra hinyo lai pra